le whaatalo whātu I le nei whaopoponga o Tala Fou mai le siu whonga le lo mua I Wellingtone mo le nei au auli o le tala mua. Ua tuina mai se la pata inga mai le whasenga o Sāia nisi o le ofea ngai ma le whainga o suenga whaapitoa I le tono New Zealand nei. E le mawhai o na sanga whaatali teli pēr I lātou se ia whola sia mai le tala au tu o le tupe o le mālo ia me e whaatoa ai loa ai ni vai ngā tupe whaanganga mo le whaatino ina o lātou ngā ruenga. O se lipoti mai le wales whaasa laua New Zealand sa whaadi ai nisi o Sāia nisi o le tūlanga le mauti noa e pei ona iai le taimine nei ato ai ma le tele o taimi e le iai ma maua lalo vai ngā tupe whaatatau mo suenga whaapitoa whaasāia nisi e ono whaama amunu ai ma se ese atu Sāia nisi ma tangata suesue e nisi ma tata e whai ngā ruenga ai. Nā whaalia e whaapea o le whaafita hauli o tūlai mai nei o toi o ni nai māsina o na umalea o le sefulu te usanga sa whao ngā ina mai ai le se le ni ono se lau malu sefulu miliona tā la le ana whaanganga mo le whainga o suenga whaasāia nisi. E whaapopo iai ma le so loia le mālo o tūlai mai nei o le fuafuanga a le mālo sa iai tanwai nei o le vai ngā tupe e whaase lau 5 miliona tā la mo le whaale lei o suenga whaasāia nisi I le tonu o le lau mua I Wellingtone. O le tamaita I ngō ia Joanne Todd mai le University o Aukilani e taita ia le suenga e whaingoina o le High Value Nutrition Challenge le efeso swani I kompani e sua nai le lei o whaamanuianga tau le soifua maloloina e maua mai a lātou o loa ngōsi. Whaalia mai e Todd, o le whaawita auri tele lava o whea ngai ma lea ngā ruenga, o le maua leo nisi e sui tūlanga I tangata e whaia suenga. Nei tā ua I lo tono o le sefulu tau sanga o le Paul Kalame, e tusa ma le se lau la whaia Sāia nisi sa ngā runue ai, ai whaas fulfitu la whaia tangata na a fia ai le sa ililia o lātou whailonga PhDs. Sa visitingia I le Radio New Zealand le minsta o suenga whaasāia nisi ma te konolosi o Judith Collins, a esa ia tā ua e le mawhai o na ia tala no mai I le au ililinga o mea o loo au fia I le tonu o le tala au tu o le tupe le mālo, lea whaatoa folosia I le masino me. Ai o lona whaamoemoe, ina ia whaatino ina tūlanga uma e whaale leia tini ai le tūtau suenga whaasāia nisi I le tonu o New Zealand. Ua atoa nei le vai aso o tanu o na amata ngā ruenga o le toe whaale leia o vaenga au tū o lea le tele, lea e uia le maunga le Rimutaka Hill I le vale o Apahat ma le Wairarapa. O ia ngā ruenga e au fia I le fausia leo ni pā pui pui mo nisi vaenga o le nei au o le tele, atoa ai ma le toe valiina o whaasino ala atoa ma whaailu ilo e whaatontonu ina ai le whe malanga ai o tā vale. Whailo mai le pūlenga o wala o whela awa I ngā New Zealand le waka ko tahi, o ngā ruenga nei e mana o mi ai on ta puni le o wala lea I le pō, a matatu I le taimi nei se ia o lawa I le masino uni le wha moe le tau o na wha mai a le iai. Ta o mai fo I le li pūle o ngā ruenga nei o Mark Owen, o le awala le nei le Rimutaka Hill, o se tasi leo awala a fia I awala o pito I lamatia ai le saunga le mua fe malanga inga I le tonu o New Zealand. O le vao le tausanga I lua afe sfulfa ma le tausanga na se I mawai atu nei lua afe lua sfultolu e toru se lau valu sful mo le lua le a whai ni whaale velave tau tamale na tutupu ai I le awala le nei. O le lima o nei whaale velave na whano ai le soifua o tangata. Ai luas furuiva la whai o isi whaale velave na manu nua ti ngā ina ai fo isi tangata. O le totele o tangata na maliliu, o tangata e ti e wilaafi. O la stona ina toi fo I mai I New Zealand le minsta le vai whafo wa wasa manai o Winston Peters mai se malanga na ia whe ai nisi o tunu te tele o saute whapea maasia saute sa sae. Singapore le tunu umulimuli na whea e le minsta. Mai na I taua o Singapore o le paanga o pito taua lea le malo New Zealand I le tūtau I le puipuinga I le tonu o le tūlangi o Asia Saute sa sae.
le ngata la ia Singapore ia ai sa fe fo i le minsta ia atunu o ia fi ai initia fa pea ma Indonesia. O le Asia si mai i New Zealand le vai aso nei le minsta le vai fa fo le malo saina o le li eswa fa ia Wang Yi o le fa ato e malanga mai le o ia i New Zealand nei taru mai le fitu tausanga o mawai a ia i nei le li minsta saina o le afeilo ai o ia ma le minsta le vai fa fo a New Zealand wa wasa mana ia Winston Peters mo ni tala noanga mai o la fa ia fo i ma se fa afe mo ia le lo mua i Wellington Whaelo mai Peters, ua atoa nei le se fulu tausanga, talu na seinia le whainga whapaanga i le wā o New Zealand ma le malo saina. Mai ua tāla whainga iai le malanga mai o le Minster, mo le talano ino ni isi tūlanga e te tau na sanga wha le leia i le wā whaelono ai o malo i lua. O le tele lava o pulenga o nuu mai tū malo, ua le o fia i se fuafuanga le malo New Zealand, e sanga wha tele nge se aile ngā luenga le tau na whaia i le fausia leo ni pui ngā mō lolonga i tū SS o le tinu. E manatu pulenga wha aloto i whale umanei, ina ia sa ngai ne lo le malo e amata na wha tino lea ngā luenga, e awala i le wha aluina o se vai ngā tupe e o i le lua se lau miliona tā la. E le ngata ina o le a whaasau i naiso i fua o tangata i le lumanai, a e whaasau i nai fo i ma le whaitau 4 biliona o tupe i le a ngai atu i luma. O le whai o le nei ngā ruenga e mauti noa, le a whai nai peo nuu mai tū mālo i whaale tonu maa fia ngaonga o ni e wha mālolosi e peo Cyclone Gabriel i le a ngai atu i le lumanai. O le sefulu mai le a whainga sefulu tasi o pulenga whai tū mālo po Regional Councils ato ai ma pulenga tū ma o ti ono ia ua langalango ina mālo si e pule nuu e to alua sefulu iwa o pulenga whaaloto i whale ua tutu whaatasi umanei i lea mata opu. Ua oma o no la tuto e whaatulanga ina se whaatuanga sa tu ina tu mua i le whainga mālo sa iei taluai e ngā rurue wa'luai ma le mālo i le whaatupeina lea ati na e ma lea ngā ruenga tele. O uma hoi ona whaero atu e pule nuu nei lo lātou manatu e tusa o le nei vaenga i Minster si nia o le kabineta e au fia ile Minster tupe Nicola Willis whapele Minster pulenga ma whainga malo whaaloto i whale Simeon Brown ai whapele Minster o ngā ruenga te tele o Chris Bishop ma le Minster la ati na e tu malo ia Shane Jones. Ua whaitio ina malo si ele taitai o le Labour ia le li pāle mia langolango New Zealand wa wasa manai o Winston Peters ona o niana la fonga sa whaia i Palmerston North ana nafi le ana ia whaatusei na i le whai ngā malo sa ia i talua i nei o le Labour i le taimi o le whai ngā malo si amani i lalo pūlenga hiti la. Sa whaatusei na ai Chris Hipkins i o Winston Peters e wholinga o se toia inai o nā mai se whaipuiponga na awai. O le whaapunga le nei o wawasa mana ia, sa whai e le tauno le whale, na whai ai le tau o fianga tele alana pāti, le New Zealand First, sa i ta wai, o le whaafuaina e le whai ngā mālo te luai, o le mata upu e winga i pulenga wa lua po le co-governance, i le wā o le mālo matangata Māori, ua le ese ma pulenga hiti la, i tausanga i tele ua mawai i te tauno si a mani. Na whaelo mai le te tai o le Labour ia Chris Hipkins, o ia i tu aingo la fonga ua whaonga ina ai e le pālemia lango i whainga whailonga tangata ma whainga te i le ngā ruenga la autu stala ma lau whaasara lau ina ia vai a iai leo tunu ma ele o se mea tāla whengai. A o le iul whale Winston Peters i le maota na whaiai le lātou whontanga le nei, sa ilonga o na wheto ai ma le pisa o ma le leo te tele o tangata te i whafo e whailo ailo lātou le fia i a te ia ma lana wahenga whaupwhai o malo e pei o na mōri mawina iata ma li poti e lau tu stala sa awai i lea tu la sauni ngā na nafi e le ngata i le Labour ai sa whai tiu ina fo i Peters i le pātia Māori i le taimi o lana saunoanga. Ua whailo mai ala so se iete o tangata whainga ruenga le whale meli le New Zealand Post o le fuafuanga a le nei whaalapo tonga tele le malo
whaau ngā ina deliver tua po couriers, tu whainai meli, mauti no lava, o le atua iai le whaatino ina o ia ngā ruenga i le lumanai. O lea ua whailo mai le fuafuanga le company, le New Zealand Post, whaamalo lo ma vaea, le tusa o le fidu se laua na tangata whai ngā ruenga, i le tonu o le 5 tausanga o sa valia nei, ai o le atu ina atu le matafa i le tufa ino meli, whaatino tangata ma company couriers. O le tausanga na tenei, le ana mua i whailo mai ai le New Zealand Post, le whaio ni whaateita inga, i le whaatino ina o le tele wana ngā ruenga, fia i loa le iai moa fuanga, ua pa ma o lalo ai la whainga o meli awea ai i le nei vai taimi. O le luas fulu tausanga taruai, sa sidi atu le tasi le piliona la whai o meli awea ai i tangata o New Zealand i le tausanga tasi. Peita ai o le nei au whainga, ua pa ma o lalo i whanei se vai meo le luas lau luas fulu miliona i le tausanga. O lo iai le manatu o le New Zealand Post, o atu i le tausanga i lua hafe luas fulu walu, ua pa uifo i le nā o le se lau luas fulu miliona le a whai o tusi a tō mameli lafoina i le lātou au onanga i le tonu o le tunuu i le tausanga tasi. O le masina ua mawai o Februari, sa atu ina atu ai se whautuanga tustusia, sa ta pena ina i le Union tangata whai ngā ruenga o Whalimeli, le New Zealand Postal Union, tusa o se fofo o le nei mata upu, mai o lo wha moe, le tau ona mawane se tali mai le New Zealand Post, manona pulenga i le whai unga o le masina nei. O ainga o lo lātou whaonga ina le kesi mo o ngā umu, ma isi mea i le tono whale, whaitau wafe tā lai le tausanga i ma whaiona lātou whaasau ina, awala i le suia o ia mea i le eletise. O le tūlanga ua manino mai i le ripoti e whaingoa ina o le Electric Homes Report, lea ua whaasara lau mai nei i tua, sa tā pena ina i se whaarapo tonga tū maoti e ngoa o le rewiring o Aotearoa. O lo o whaalia i le nei ripoti o New Zealand, o stasi leo atu nuu o mawhaio na whaale leia tele ai, ma whaale leia le tau o le whaonga ina o masini alu le eltise, whaatusa i le whaonga ina o le penisini ma le swau, tusa lava pe au fia ai ma le tau amata, whaatupe ai i tu langa. Ta ua le lipule o le company o le rewiring Aotearoa le li o mai Casey, o le temi nei le tonu o New Zealand, o tau ngō fia atu le whaonga ina o masini le tono whale o ainga ato aima tabale alu ile ele tise na ilo le kesi ma le swau ona o le tūlanga le leio ia mea o mwhai ona pa ia le tau e whaonga ina i tangata. Ta ua fo le lipule ui o le tele o ainga alu ile ele tise o lātou mōli whapea masini e furua ipu ato ma o ngā umu ai o lo tele pea isi ainga o lo lātou whaonga ina le teimi nei le malo si anga mai le swau alu ia lātou masini e whaavevela ai le swa mai whaamawhana whana ai le tono whale ma o lai ma o ngā umu ato ai fo i mata wale. Na ia whaadia mai fo i o le taumata o i ai le swau ma le pensini i le nei wai tau o mauti no ai o le sui i le tise o se ainga e le ngata o se laasanga le lei mo le sio sio manga ai o se whai unga le lei tele i le tū tau le tamau ainga mō la tōea fia ai. O le so lulu o la whai ai le saunoanga wha mawai a stasio sui whai pule si nia o le pati po le vaianga wha whai a le leiba. O ia lea o le Leo Grant Robertson o le sa avea mo pāle mia langolango ma min stau tupe i le tele o tausanga i lalo o le whainga malo o le pati a le leiba. Sa ia whai loe le masino Februari le na whai unga wha mawai alo ia mai i le tonu o le parlemene ai maise o upwhai o malo o na ua ia talia le filifilinga o ia avea ma wha o le University o Otago mo le umi e tolu tausanga. Pei o na sila fia o uma o na whai lo mai le taitai o le partia le Labour ia le suitu langa atu o le tamaita i whaipule le tu malo mana o Barbara Edmonds i le tau aveina o matata ia sa whea ngai ma Grant Robertson i mata upu tautupe i le wā whenga iai male malo i le tonu o le parlemene.
I se talanoanga mo le Paul Kalame o fisili matali o le TV New Zealand i le tae au le San Navi na whaari ai e Robertson o stasi au mafuanga sa le manui ailo na tau mawhai whaalua mo le tofinga te itai o le pātia le leiba i le se furu tau sanga turuai ona o ia o stangata e gei pe whaafaa fine. A umala na saunanga wha mawai le parlemene le solulu ia ona sauni loa lea ta pena mo le tau aveina o lona tofinga o le Vice Chancellor o le University of Otago e a mata i le aso mua o Iulai. Ua whautuina mai le te tau ona toe langa e lunga o fu moe mawhanawhana ona o leo walo i mai le tela ina malu luo po i nisi vaenga o le tunu ui le nei vai aso. Whailo mai le tamai ta i wa ai tau o le Met Service o Claire O'Connor e iai ia se vaenga lau tele o winga le leima le toa mali o le tau ua ngai mai nei i lunga e o New Zealand. Mai o le amatua le leima mata ngō fihai i o winga o le tau mo le atunu ua atoa. Ta ua e O'Connor o ietulanga e mauti noa o le a le lei ma mawhanawhana ai le ao i le valis furulima ma le luas fu ma le lua degrees ai o le ai longa o na malulu ai po. Na ia ta ua whaapea o po o le ao pito malulu o le nevai aso o le po leo le so lua tae ao whaapea ai ma le po le so lulu. I ta longa o le ta longa muli le malai o le Eden Park ale au soka li le Phoenix o Wellington na manu malo ai la tau e lua i le tasi ale au mai Sydney na o la tau ta alo ai le whaeunga o le vai aso ma na whaamautu i nai pea le unoa o se whaia ina o le au le nei o Wellington i le malai o le Eden Park. O se furulua la whaia ta longa le Phoenix i le Eden Park e le i whaia ina. Se fu male valu wafe la whaia tangata sa mai moina lea ta longa e a mai atonu o le teimi whai ulea o le a ave ai le Eden Park ma malai alo ia mo le Phoenix ona o le ua iai le au soka au kilani o le au whale i le taamisanga soka le nei a au se ta lia. Ia o le whai unga le nā o Tala Fou.